Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an kana salafu yatawasawna bi thalathi kalimatin law zinat bidzahabi la rajahat bihi. Kana ono sapa as-salafu ulama salaf iku yatawasawna podo paring wasiat sapa si as-salaf paring wasiat bi thalathi kalimatin kelawan telu pira-pira kalimah. Lawuzinat diparil lamun den timbang apa si thalathu kalimat, den timbang bidzahabi kelawan emas, la rajahat mongko yaktini ngungkuli apa si thalathu kalimat bihi ing adzahab. Ada buaki salafus saleh, para ulama, para aulia, orang-orang lembek nikah selalu mewasiati teluk perkara. Selalu awasiat teluk perkara. Saumpamana teluk perkara nikah saking dari berhargana, saking dari istimewana. Mun saumpamana etembeng bi emas, maka teluk perkara wasiat dari para ulama dari aslafuna as-salihun anekah lebih berat tenimbang emas, lebih berharga daripada emas. Benih permas apa boleh mamas enggi mamas sih kan mas-emasan guys enggi dina langkui masalah mamas tembang letak ngangkui sekali. Telok perkara, telok wasiat dari salafun as-salihun saking dari bagusah, saking dari berhargana. Mun saumpama bandingake bi emas ki larangan telok wasiat, telok perkara dari para ulama. Ini kata ngereh. Al-ula utawi kang utama kang pekang kawitan wasiat saya pertama, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Man sing sapane wong aslaha kang lamun bagusi memperbaiki hubungan ma ing barang bainahu kang ing dalem antarane eman wa bainallahi lan ing dalem antarane Gusti Allah, aslaha mongko bakal mbagusi memperbaiki sapa Allahu Gusti Allah ma ing barang bainahu kang ing dalem antarane Allah, ma bainahu ing dalem antarane iman wa bainan nasi lan ing dalem antarane manungsa. Wasiat saya pertama, serana orang selalu andik hubungan baik kelaban Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal memperbaiki hubungan kaulaban panjenengan bi pada manusana. Selama orang nikah bagus hubungan kelaban Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal memperbaiki hubungan kulaban panjenengan ben manusia tonton orang manusia se bagus. Mun labi Gusti Allah tak nyambung, otomatis bi orang-orang sesoleh, bi orang-orang sesemak dekat Gusti Allah tak bakal nyambung.
nyambung abik saya enten beda orang nikah tak gena kelakon keng banyak kancan ya bagian jia kancan kata jia gia tak kira bareng bi orang-orang saya semak ben saya takut dah ke Gusti Allah mula orang nikah hubungan bi Gusti Allah nikah lancar hubungan bi Gusti Allah nikah normal maka insya Allah kelakon nikah bakal normal tak bakal bingung sokor orang gelak hubungan bi Gusti Allah nikah nyambung alias normal orang nikah bu engak HP orang nikah engak hubungan bi Gusti Allah nikah para pada bi HP beda pulsana ada sinyal lah tak kena penelpon tak nyambung jo pulsana bodoh 1.000 esena paketnya banyak berapa GB je lah paling banyak je lah tak temu GB ni lah pokok paketnya banyak pulsanya banyak keng sayang ada sinyal lah tak keneng penelpon juga tak keneng etel tak keneng arah pada hubungan beda pulsanya keng tak ada sinyal lah beda orang rengak nomor 2 ria beda sinyal pulsanya tak ada beda sinyal keng tak ada pulsana tak kena ke apa je lah ada sinyal ngara enjak sinyal banyak pulsana tak ada mau ke penelpon tu cetutan maunya bodoh orang si nomor telur rek aduh tak ada sinyal lah tak ada pulsana rek kena ku betah tak keneng penelpon tak keneng etel mon ki tak ada pulsana insyaallah ki nyambung mon ada sinyal lah insyaallah ki kejaki pada sinyal kayak mula tak ada sekali ya ada sinyal lah ada pulsana penting aki bayi HP je lah orang ki senikah sehat badan keng tak kelema bajeng pulsana beda sinyal tak ada je beda pulsana keng tak ada sinyal lah foto nama apaan so kono sehat was mau olahraga ya 5 kilo aja lan kok ngangkak botah lengan kuat ngangkak botoh lengan mapan ngangkak kaju satrek ke TV ngangkak tanang dugal aja ada ber Allahu Akbar tak kuat arwah beda sinyal lah keng arwah beda pulsana beda kekuatan lah keng tak ada sinyal lah lemah but kembutan paham ini tak mungkin beda sinyal lah keng tak ada pulsana abok terong ngaji yo keng kek tuan lah kacamata nengol deh noro ada urusan tak kau dek ngodean saya ada urusan dateng sengol deh jangan sedet ngodean duh kaduh apa penyakit datang baca ring tanya letok ada para seperapat atanya online aja para seperapat mata lah tak abes kuping lah tak normal nomor berapa cong can nomor 250 nomor 250 tanya netok aja seperapat bu sedat ngodotan je lah ngarep tok minta lebih dan bener derusan mula tuan noro arwah beda pulsana keng napa beda sinyal keng tade pulsana beda pengetero keng tandi kekuatan alias tuah ya nggak sambian diri ya lewat tuah ngeding kalau cek dia mengodah yang tanya aki sal Quran nomor 250 200 budi dah ada tak temu ngocak singol de dia baca Quran setia tak apa debi Quran bilen cong
abid saya etam aja ring saya congok nomor na atas Quran atau balik nomor bade bobo tak etam bene Quran saya tak pada mata na sebular lah arwah bade sinyal keng tada pulsan nah teron ora tarawih sang imam ngodoh aboh payabi semuanya kroto ekoto langala payabi sak krotoan mo nyina arwah beda sinyal keng tada pulsan tandi kekuatan tarawih bi apet cerepet kenton cerapat cerepet pegeh hilalah letak kuat nahan payabi sak cerepet cuma yeulatin tempeng ada sekali tempeng lah tada pulsan tada sinyal lah salah lah tahu kita ngaji tu demak numpak dermulen tak pantas engki napa engki cak jalan biasa lah kepelengan tadi numpak dermulen tambah semaput gini kok engki entara ngaji ju dari disah dari pajaran lah orang ambu berapa kali gelak je nyander apa tapak kecong bilang bukan ki normal aja udah mah mek dan tak ada pulsan akhirnya ngaji ke pajaran ngocak speaker tak patah santai ku saya beri salon ni pengkiran ki ngocak orang santak bener orang santak kopi ngedelem gelu cuma iletina pun tembang tak sekali engki orang sema bagus hubungan bi Gusti Allah maka orang ni bakal beri hubungan sesae bi manusia tining Gusti Allah bi arwah atau kar bi arya atau kar bi ruwa tak akor bi ria tak sarmo ruwa berarti hubungan bi Gusti Allah tak normal atau kar dorena tak normal cak hubungan bi orang sepeke hubungan bi Gusti Allah mula peke hubungan bi Gusti Allah ada sambungan seorang lajengan mula peke tekeneng lah tekeneng atur listrik mula peke kabel lah odik tau dik tau dik nih make ni bisa monye beda kabel nyambung manfaat bisa kidingi kioreng bisa aman kaman sebab nyambung beda kabel lah mau beda make kah beda mixer lah beda salon yang ada kabel lah monye tak monye tak kira monye apa soal lah tak nyambung mereka cek ke muka nyambung bi Gusti Allah mulai nyambung bi orang sesemak dekat Gusti Allah nyambung dekat para ulama nyambung dekat orang-orang sesoleh nyambung dekat para guru insyaallah jadi sambungan sampai nyambung dekat Gusti Allah bisa teretanan kudu nyambung bisa kancaan kudu nyambungan ini ke minimal sampean atu aki teretan nah mun tak bisa ketemuan minimal sampean akirim salam ini kebuah daripada setretanan bi sekancaan apa guna nanti tretanan di kancah mun orang gelek tandi hubungan paham engki Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad adabu mathalul ukhuwati fillahi mathalus syajarah orang sesaling setretanan nyambung setretanan nyambung sekancaan nyambung setretanan khusus ukhuwah fillah tak harus sepopoh tak harus dupopoh tak harus setretan tonggal bapak tonggal embu sekancaan sebelaan ni kala ekoca ukhuwah fillah setretanan karena Gusti Allah aneka mathalus syajarah binangkana bungka binangkana kajuan tuski bima ittazawur wa kathiru ta'awun alal birri wat taqwa becain yaengen seramen kajune kemontro dia binapa bima ittazawuri kelaban aing ziaro patang entar kiburu telas sana dereng entar corona can corona apa lah corona tok bae do pasar ada corona nah
Mau silaturahmi corona, mau entar ke gurun corona. Ngeding. Alasan apa boleh mau dayere lah, cela tak ada corona nare lah. Mun ebecain bima itazawuri ebecain eseramen kajune kebi aing saknya matazawur ziaro ibarat kajuan montro odi kutu eseram mulai eseram odi napa mate odi kajuan monte eserame ada ocen 10 tahun bi sambian te eseramen mate tak mate mate setretanan bi sekancan monte yentare bekal mate candring ce bekepaten obor becain minimal kelaben ulu salam otaba akhirem sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebu silu arhamakum dari riwayat lain bulu arhamakum becain tantre tanakake walau bisalam walaupun kelaben kerem tahu sa kireman pesela tahu sa kireman berkat tahu sa kireman deeren kirim salam je cukup lah kirim salam je dek tretan ruang kota bisa entar jauh gelu abe ya kurang sehat minimal kirim salam ni kemecain setretanan syukur salam bagus mau nak kirim salam coba cek bedepa dan te perapatan benjan mun bengalongku baca bedepa mun ngecek keket mun ngecek atokar dan te ajan deki ning kena beli jen baca bedepa mun nak kirim salam coba engki akirim salam nikah berarti atuaki selamat akirim salam berarti akiriman salah selamat becain tantretan nikah sekancaan nikah walau bisalam teka kelaban ulu salam otaba akirim salam dharma cara aku leban panjenengan mun mecain bitazawur mun lebungka kele kajuan kele odi mesti abua apa buana at-ta'awun 'alal birri wat taqwa saling membantu dan saling mengingatkan dalam ketakwaan dekat Allah Subhanahu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan saling membantu saling mengingatkan di dalam mengerjakan kebajikan di dalam mengerjakan ketakwaan dan janganlah kalian saling membantu di dalam sesuatu kejelekan atau kemaksiatan. Mungkin dia akan coba sama enga cek dia Gus cek dia lek cek dia Kang cek dia lek tak bagus tak pantas pak enga benih karena beci mun pak enga tretan kudu gelem berarti ruah neser karena sayang mun tak gelem pak enga sampean saumpama ajeun ning teng petengah taoning ning yaden sampean niki bede jureng sesanget delem pak enga bi oreng senga engko se tau jelen dina ngesteteh arwah bede somor abi teh keneng nih jangan main ngangko tuan engko bi kakek kana bi le kakek burung akan buja orang tak kena ni berarti tak bener pak enggak malah selamat kok tanda engkau ini serda beengkus bener tuan kakek kengkok setahu jalan jangan main engkau kok labuongku ke somor satu wajah ya entaren bisa main dari mekekerongku benjak kok tak keker teroman di ke sombra arwah reng tak eplang kena tahu geger ke somor kita geger jan bulan di kancai pak enggak ni tak gelem elang bude Mekah bu lesobi senyare bi anggota bulan nikah senyanyi elang dia 2 hari elang semua tu aku lengoca mak mau nace lenjek ngar bele ngaran sambian ela sepo cek bi ti bien punya enten Gus bule tak elang kesengsal 2 hari apa bi ten elang bi kesengsal dia tak elang can kong kesengsal ko mon elang terus tak temu mon kesengsal ke temu co can apa senyare bingung ya terakhir orang 2 hari tak temu tak elang can kesengsal can mun bulu pengalaman ni kuntu apal pun ande makan kutu aja tak kabing koreng pak enggak tak gelem
Pak enggak benih karena beci karena ne. Fa idza lam yuski asyajaratu yabisat wa idza lam tuthmir quti'at. Mun persaudaraan setretanan sekancaan sebeuleun ni kata abua quti'at. Maka yabisat, maka mun teh seram bi sambian bekal kering. Fa idza lam yuski syajaratu yabisat, mun bungka otabab kajuan kela teh seram bi sambian bekal kering. Wa idza yabisat quti'at, mula kering bi sambian ketok kebei kaju masuk ke tomang. Kebe nampak ngobu jeruk tak buah, ngobu belimping tak buah, ngobu pao tak buah, ketok belah kayak ngober betah. Cek saking abuah, eman tak eman? Boh cek ketok abuah aja. Kelampok abuah, pendek kau bisa beri ke lebih tetangga. Merongki odi nyaman tetangganya nyek ngalah. Engki. Bonare akan merongki, bukan merongki gentetarnya. Kalau embik tak melo. Dapat ada bi sambian. Sekali-kali lah, rawon deh lah, gule deh lah. Tak dia di bi rambenan, tak tema di bi rambenan. Termoga titik ilmu si manfaat. Kikare duaan, kapina telok. Wis setengah jam lah. Terus saya lengol dede ngocak terus sampean dekil abid ongku la grunggung mantar muka titik ilmu si manfaat. Mon orang bagus hubungan bi Gusti Allah bekal bagus hubungan bi manos sah cara ndak remak patang entar bon joreng tak entar no apa entar arwah benih silaturahmi nyaman lesbelesen anu apa yang tak terater kangkong kok terater le jengkir apa yang terater kok terater arwah benih asedeka benih terater keng lesbelesen terater mate morbe bentuk bolis no mataan bunya arwah keng nyari ropo-ropan beda ilmu ropo-ropan dia amolot mak keluar cocok ni kini lah kena mulai ngibo cocok jura-jura beni amolot nyaman nah ropo-ropan anak antelo pandum langker lao langker deje langker timur anan langker lao jadi epol de porja nyaman tamo lokeng nyari abet teh ngedi no apa nyander yang mun sakit gua tato nyander le jengkir apa aro benih nyandek nyaman lesbelesen bu biasa mon karo de aja king mun sampean nyandek de orang setak nyandek aberi de orang setak aberi wah jia engki neka sifat para nabi neka sifat para nabi apa kusin de orang seberbuat cuba oh mon benih orang hebat tak mungkin. Mun berbuat bagus de orang seberbuat bagus biasa. Tapi berbuat bagus de orang seberbuat cuba kesampian terus tahu. Mun bene orang sepelean pelene Gusti Allah. Bagus hubungan bi Gusti Allah maka bagus hubungan bi manosa sandi satretanan ayo becain tretanah kelaben silaturahmi kelaben ziarah minimal uluk salam mun tak bisa uluk salam akhirem salam mun orang ngeriah bedah pulsana tak ada sinyal lah insyaallah ki kening penelpon ki nyari sinyal ki bisa bedah sinyal lah ada pulsana ki kening telepon keng mula tak ada sekali tak ada pulsana tak ada sinyal lah arun aku betah cek teti orang ngari nomor telok kaduh paham ki termuka titik ilmu si manfaat cek sampai putus hubungan bi Gusti Allah engki termuka terus hubungan deka nyampung amin nyampung deka Gusti Allah nyampung deka Rasulullah nyampung deka para ulama nyampung deka para guru nyampung setretanan amin Allahumma amin nyoon barokah Fatihah kangkuy almarhum Ki Haji Hidayatullah Kalisat
Makin Kecamatan Rempeng khususnya ampun kaelangan sosok ulama engki punika Kiai Haji Hidayatullah Kalisat deki jenazahna jam situng gebala ada selake engki Bu mumpung bade kiai sobung umur entar engki sampian mun bade kesempatan nyelabet da Kalisat neka kiai pun tambah tade Kiai Abbas sobung paham engki termuka setuju ulama tambahan umur sebarokah kangku Kiai Hidayatullah termuka yang ka derajatah itu yakin aku purna kepunan swarga. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina permintaan Fatihah kangkui Pak Suha, Bu Ruqayyah, Pak Marjai, Bu Marsiti, Pak Anas, Bu Hamami ben ahli Kopura. Sobungnya mana sobung toles nah. Sandi hajat dunia hajat akhirat meter mukai pakembang agapi. Amin. Keluarga Kopur sampun peleman ke alam Kopur meter mukai seteje. Sapora tu sana keterima seteje amal saya na sodako ne kentena sodako lebih banyak halal barakah dari Bu Sanati Kerengeh. Kangkui Pak Juli, Pak Sukarlin, Bu Sukarlin, Bu Tamsya, mak gayanya mana? Pada bi Masya. Kangkui Bu Mudawamah. Terakhir khusus kangkui almarhum Bu Sayuni ben Pak Adam ben setejereng sepo kaula ben panjenengan sabiqan walahiqan sandi hajat dunia hajat akhirat kempang sandi keluarga ninggal umur matermu ke seteje pada sepora tu sana keterima seteje amal saya pada boleh dari nyoon bantuan barokah Fatihah kangkui Pak Salari, Pak Kusyairi juga manter muka sedekah pada Pak Ah dan juga pada sabora atusan yang keterima seteja amal saya sedikit pada umur tambahan umur sebarokah sehat wal afiyah makin ampun masuk tanggal situng bulan Muharram manter muka insyaallah paring kekuatan bisa apa sah yaumut tarwiyah yaumul arafah amin Allahumma amin. Al-Fatihah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم